Sivusele maswatla mahle namhla kungolesithathu lakwaSwaziland News Zwemart Dlamini umhleli. Maswati lana kunetindzaba lesihle sithi bhala la lesithi kumbe letfaka khona lolu khetho loluchubekako noma leselucalile. Kunemoya ke Maswati lesithi asewuvete kumbe simaswati sonke lesibukako noma kubona kwethu kutawehluka kuba nje nami ngithi asengivete umbono wami la kulaba labalwela idemocracy kugcineke sekungena lamanye ama-MPs lamathathu. Idemocracy ke Maswati lamahle lokunye kwayo ikhuluma nge-transparency, accountability ne-openness kumbe lokhu ngangigcolise ukubeka ngesingisi kodwa ke ngicabanga ngathi kuyevakala. Kufaka ekhazi netindzaba tabo nepotism. Lento leseyanza eMaswati yekuthi labalwela idemocracy kakhulukazi lama-MPs kucalwe ke nguMagawugawu wafaka umfato wakhe lapha wamkhankasela lapha esiphofaneni wathi yolwela idemocracy kanzi ufuneka le mali lapha, le mali ke itowuhola kuphile lomndeni. Kuthi idemocracy leka wayikhuluma lapha lo MP lo khona wasesiphofaneni. Nangabe khona la beva ngathi uyikhulumile kumbe bangasivetela. Lo moya ke lona wekufaka abafati la kuleli vele lesithi silungisa kona ukuthi bomswati bayawuvuka nje kuseni uvethi seba appointe bosikhanyiso uyawuthi uyawuva kumbe uve uthi inkosikazi seyi-appointiwe. Siyawubona ke nangala but systematically ngoba sivekwe ukuthi nase ngwembisi kukhona abantu lebahambe bayaleka mkamthandeni bafike bathi batawumcela asathi kumbe ukuthi kumbe bathunywe ngilomhlonishwa yini lo sejele ukuthi asebafake lo mfato wakhe nasehosiya sivile kusuke kwaba nomoya lonjalo kodwa ke ngathi bese soyahociswa nakhona kunebantu lesiva ukuthi ke bona bayelejele bathi ngoba ulajele kunjani sesifake lo mkakho. eMaswati lamahle asidlali lana asidlali lento lela lesiyentako ingoti frustrating futhi idzinga nekubeketela. Some have suffered for this thing, labanye basafarisha namanje. Akusiyo ke lento lena yedemocracy yekufaka abafati kuthi nje lo Magawugawu lokuqala lento le sabathi sihambe khuda wachubeka nayo. Nithi ke Maswati ibukeni lento le asilweli lana ukuthi kumbe sikhulumela kuhlala ukuthi sifuna kushintsha umbuso sishintshe isibongo nangabe bekuphethe bakadlamini kuphathe bakaSimelane balingisela bakadlamini nabo bafaka netikhundleni siyadlala yini kanti lana Maswati lamahle. Lento lena Maswati nangabe ningeke niyibone sibonile kulamanye amave ukuthi ukhokha dictator njengalapha eZimbabwe bakuhwa belungu kwangena lo munye wenda worse than lele bebathi bakhala ngakho. Siyatibona ke letimpawu leti kufakana nje ukuthi umuntu utawuvuka ekuseni nje afaka umfato wakhe athi akayi eParliament ayenge laMaswati athi utawukhuluma idemo akhohlwe ukuthi wo angisekho ekhaya manje sekulanjiwe lekhaya sengifuna manje Maswati ningisite kube nemshiyo. Sonke siyasebenza siyazama sondla abantwana noma singekho emakhaya nothi ukuthi ungabe sesothatha imali esive uthi akungeniswe lapha yana umkakho utokhona kudla ngilobudli lobo.
ngithi namaswati lamahle njengoba niyawukhetha nibowadi ukuthi nanikhetha lukhethwa nje livoti maswati lamahle ivoti akusindi yakudlala livoti lisho ukuthi unika umuntu emandla for 5 years ukuthi akubuse nasalapha ngakhathi asangakweni lo lokushoko uyawuma lomnye 5 years nangabe una 40 years nyalo noma una 45 shothi udamkhokha zona 50 phinde ufake lo munye akuyene thina-ke maswati lamahle especially mina njena I know ukuthi democracy nawenta exactly lokwentwa ngumswati uthi umswati uappointa ubhuti wakhe uappointa abantu bakhe bese wena wenda lokho njenganabo Magawugawu bafuna ukutshelwa bathi bane balandzeli la kulento lena maswati la akusebenzi lana ukuthi una Facebook abalandzeli baka Facebook ukuthi ngoba unebalandzeli sesakuyekela nje wena wendele lesingakufuni ngoba lo mfati wakho losukumfaka la kaye kuyohola imali yakho yohola imali yemaswati lethu lezithelako ngeke bese sithi ya ngoba vele sivala buhlungu ukuthi labanye baboshiwe noma lo munye exile akumane kungenela abafati alive leli maswati akuvelwana buhlungu lakho lelive silungisa live la we want accountability we want to end in nepotism ukuthi ungathi ngoba usemandleni so uyawubona hlobo takho njengoba sibona ungenile na umfati na waMagawugawu lapha eParliament wafika wakhulukhuluma manje ishwana ubona sibambhalele phansi nakhona ubhalelwe ngilendvothi yakhe asito phela klima tasata squad politics isebenza yona every day ubona nje ukuthi yankinkingita utsheliwe sibofika ukuthi bese ke sekufakwa lapha ka Facebook ngathi info sibili kuthiwe buya uyakhuluma yini la ikhulumile kulamalanga ebekwentiwa eMagiki kuthiwa kuyobikwa esiveni ukuthi you reporting back to the people kwentiwe uMagiki lapha bosiphofaneni kuyoreportwa back kuyojayiva labantu kubitwe ama-artists kuyahlatshe le nje democracy ngathi sengumdlalo nje wama-artist kuyadlalwa maswati mina-ke ndanitshela mina ngoba mina ngikhona lokuncempetisa mina ndanitshela ningakhethi ngebuthi umuntu uyajayiva nimbona ajayiva imbona tholo nesijayivela sithanda umculo wakhe akusiwumculo le politiki live futhi le live sinema interest la kule live leli sisidalelwe kilo khokho bethu la balilwela bomsimutse leli veleli kuze sibe khona sikhona kuphila kile nasibona umuntu endalemvo lendwa ngomswati lezama kumlungisisa yona ewe kunene ukuthi ngeke phela uphathe live kanje bese kuchamuka lo munye sibathe yewe kunene wentani manje yabantu bangifa mina dukusa abantu bafaka nomkamo mfakeni ngemaswati nangabe nithi niyakufa lokwakhe kodwa-ke mina nitshela iqiniso nandawuthatha ipolitiki niyendini bebafate emibhedzeni ukuthi nangabe indvodza sekunjena niyobuka lapha eshidini ukuthi ingadosa bani leliveleli ndalibhekisa phasi liveke laze labheka phasi kuthatha iminyaka kulikhipha njengayalo sidama kulungisa nalivenali nakhona hayi ukuthi le nkosi siyinyanya ukuthi lobuso nayingatshintsha yenteka asinyanye lobuso asizondi lobuso ngiletinto
kangangokuba le tento maswathi lamahle nasetentiwa ngilomunye sitatibona ukuthi ngiyitoke lithi le tento lesingatifuni sitekhude lenu ke maswathi lelive lenu lelive lukhetho akusiyo into yekujabulisana ukuthi awufika umfana nijayivele nijayiva niphene lipalishi ebese niyamkhetha nini nimnika lelive nisakahambe ayi angathi maswathi kodwa kake kufika isikhathi soyokusesike sifunde science livoti lisho ukuthini livoti livoti ngilelive voti ake nje uhlale ngelivoti nje ukuthi hayi wena nalaba ihlobo tabo laba bohlonishwa laba boshiwe nina ihlobo takhe noma nina lenzaweni tabo lenhleni bayeni lizama ukubonisa ngithi kunjani sifaka umkakho niyabonisa we won't tolerate nepotism la in the pro-democracy movement. Ngiyabonga ngizwele Martin Dlamini ngomhlelo Swaziland News. Thank you. Sanibonani Msibe sasenceka ngibingelele nakuwe Goje ngakuthi ke ngokwalothi lokhu kuliciniso lokhu ubhalwe ngilomhleli ngangishida ukuthi ufaka ivoice note angikuthandi ngoba igcina seyindiza iyofika kulamanye ama groups angisoli ke emaswati alithanda liphimbo lemhlonishwa kodwa nje ngithi noma sengibhalile kule group angiphinze ngithi bake bangicela khona la ukuthi awubobo hlukhuluma mhlonishwa angiputhe things to perspective ngidawuthi ke bantu basenceka ngilungisela laba lokhanza ukuthi umcondo wabo kungenteka ukhohliswe ngilomhleli ngidawucela ngeligama lalisebenzisa kwelelithi kungena kwemhlonishwa LaZwide was nepotism. Uma singabuka ku Google nepotism sento sekuthatha umuntu losihlobo sakho umchashe emsebentini ukwende lokho wephuca emathuba kulabanye bantu lebe baqualifya ungakabaniki nemathuba kanti nguwe lona le advantage yokuchasha. That's the definition of nepotism according to Google. Ngidasengidlula ke ngithi nekwathi kwami esiphofaneni yonke imiphakathi yancoma yacetha kuncoma kamkhweli kwaphuma umhlonishwa LaZwide wethenjwa bantu bakamkhweli bamthatha bamjika edule enkundleni yesiphofane inkundla yesiphofane on 60% umlando yathi nguye lo lesikhola ukuthi angasihola kulesikhathi ngesikhathi ke abantu bavote nge-secret ballot akushiwo ukuthi nepotism lokho kuthiwa i-democracy bantu basebenzise insandvo yabo ngenkululeko so umhleli uphethwe inzondo nemanga lokwenda wafabricate le meaning ya nepotism ngeke ngimphendule lo mhleli ngisitha nabala bangahlaba kule group kwesibili bantu basesiphofaneni ngama adults bangetulo kwa 18 years banemandla necapacity to consume information and then make choices bayalalela beve makukhulunywa bahlwabule bathathe tinqumo abasiwo ema-robots aba-operator kuthi ke labantu basesiphofaneni badirectwa umhleli ukhipha inhlamba ukhobosa i-thinking capacity yebantu basesiphofaneni udibeka yena ungirafela lo yena ayedwa uthi bangasebenzisi i-secret ballot abalalele yena mabangalaleli yena kusho ukuthi abaphile enhloko nguye lophilako again ukhashane neliciniso nenqubo yokuphila kuveta emanga la wakhulumako abasiwe ema-robots labantu basesiphofaneni sivelesya kuphinze kuveta i-hatred upodla lokudlile makugcwele i-hatred esiswini sakho emlonyeni wakho kuphuma la hatred ungadle mantongomane vele kuphuma wona la mlonyeni so ngisangiphinze ngikuchazele my brother Goje ukuthi I'm just giving you facts still ngemanga nenzondo kude liciniso wesithathu Goje nesive sasenceka
Umhlonishwa LaZwide wende numerous submissions eParliament. Agcwele amaphepha ndzabeni nakule lakhe akhona lama submissions. Lama submissions are advance the liberation cause. Abengakasho lokuthi utathi makafike eParliament utafika benjesu wemaswati wathi utawudlala yakhe irole, of which she did. And webani besipofana lokuthi bayagculiseka ngaloko noma bagculiseki. Uma athi akakakwendi lokho kanti lakhe liphepha lakukhipha lokho, still ngifuna kusho ukuthi lo mhleli ubhodla lokungekhathi kuye. Ngishito ngathi mawudle amantongomane noma ungacuba mawubhodla utawuphuma lamantongomane lamlonyeni wakhe nje kuphuma le hatred, because inside him kunale hatred. Abe kukhuluma ke chamber lokho umhlonishwa LaZwide ngiyakhumbula ukuthi some were directed to the Prime Minister, some submissions were directed to Cruiser, others were directed to other members of the executive inside the chamber, which an MP usukayele lokho eParliament and wendile. Angifuni goje nebasengceka ukukhuluma ukukhomenta kulento la ishoko lenga undermine ke umhlonishwa LaZwide kuphela le undermine bonke bomake emakhosikati. Usho ukuthi nakathi akadi lutho LaZwide uyabhalelwa. Ngawubuthi ukuthi ubhalelwa nguye yini anganginika lama notes. Usho ukuthi makathi uyangingida. Uma siphile emhlabeni kanti sonke sekumele sikhulume njengaZwemart ngoba yena uligagu ulikhalaqhala. Sangakhulumi njengaye nje ngoba yena ligagu asati lutho. Ngajabula kusho mina ukuthi Moses waseBhayibhelini wathi khuluma yena ukuthi uyangingida kodwa uNkulunkulu wambona umholi noma angingida. So fluency doesn't determine leadership. No, it is two separate things. Mina ke mangilalela kuloko ngiva lo bhuti wakaDlamini uthi bomake bede capacity yokukhuluma ingqondo yabo neyokuhola. Wake wasilumela ohlakaniphile, when there is no woman then there will be no revolution. It is time to walk the talk. Ngiyakhanyisela nje goje ngiphinze ngikhanyisela nalabanye lo ngakhanza ukuthi balinyetwe nloko. Kodwa ngidawugcina kuloko ngithi angisakhulumi nje naLaZwide, ngikhuluma nemakhosikazi onke nabesifazane bonke umhlaba lesikiwo nalaba labathi bamelele bomake, kodwa masifike efieldini ngibo labanyathela bomake. Gcinani Timbokotho nimesibinzi ne-understand ukuthi njengoba neregime ninyathela nalaba labasibafuna inkululeko batawuchubeka baninyathele, kodwa ningayekeli. Uma ngabe the pathfinders lababo Winnie Mandela bema bachubekela phambili, ningayekeli bomake, ningakhathali nathi, ningatzangali. Keep working hard, believe in yourself. Vele lo mhlaba lesikiwo has been male dominated for a long time. Bafuna ukukrasha lento lela ngekhathi ukuthi kukhona leningakwenda. Uma bakrasha kulo yamake loya basuke bakrasha kuwe. You must know that. Number 5. Uthi lo mhleli buya kwaLaZwide eParliament kwakuyindlela yekuraise imali for ifamily yami. Ngidawuthi ke mina bantu bakamkhweli bancoma LaZwide. Njengabo bonke lebe bakhona banconyiwe bekanelungelo lokustanda. LaZwide is on a national assignment and national call. Unelilungelo njengabo bonke bantu ukuthi sive masimcela simncoma as a citizen asukume. Akadzingi kuyawucela kulomhleli ukuthi mhleli mangibalalela labantu awunawo ngibona yena ungathi ngifuna imali. No, she has a right to stand. Ngikwende kube clear. And lo munye lova ngathi kufuna ushikisha tandla kuye uze astende. Ngicabanga ukuthi ubhodla nokulokugcwela ngekhathi kuye njengoba ngishito. Sengathi kuloko kuliqiniso ukuthi my family and myself we have lost a lot. Lelo liqiniso futhi kuliqiniso ukuthi ngangiyafisa ungathi ngangikhona ngibendela konke abantu abami. Kodwa lokungijabulisa kakhulu ukuthi lo nkulunkulu wasezulwini akawazi emandla emuntu. Ngiyakhona noma ngila ngiyakukhangetwa uNkulunkulu ngitondlele direct bantu abami ngaphandle kwekufaka LaZwide under pressure. She knows that. Long la
uNkulunkulu wasezulwini is giving me lengaphila ngako lengiphilisa ngako bantu bami angekho nje emshikishweni wetandla kuse LaZwide ubobosengela abantwana liphalishi ngiyakhona ngemusa wasimakathe ukuthi noma ngisemahlathini kube khona emagwabayi la ngivusela wona uNkulunkulu la naka my family. So this is not true. Ngamanga la luhlaka. Ngithanda ukuchaza lokho kube clear. Number 6. LaZwide waqala ukunqonywa abantu bakaMkhweli nga-2008. Mabamnqoma I think bebang-5 labebanqonyiwe. She became number 2. People had faith in him. La bengaphambili kwakhe ngathi bekamshiye nga-20 noma 30 wema-votes. 2013 baphinde bamcela kanti the whole 5 years bebangaphele ekhaya. Emakasiphumelelanga siyacela nga-2013 uphinde ustande. 2013 bamcela waphinde wavuma. Nakhona wabuyela waba number 2. 2018 wase uthi ayi ngicela kungasa stand kwanyalo. Ku stand Magawugawu. Ngangicala ku stand 2018. So mabamncoma nga-2008 bebanani. Mabamncoma nga-2013 bakaMkhweli bebanani. Sekuhlukile lokho. Ngoba sekunabo Zwemart nyalo. Then lokho sekuhlukile. Sengibo boRafaela. Hey. Maswatakisi. Ngithi nje ngikuchazele sibanze ukuthi ngoba nawe kungenteka ukhanza ukuthi uphadamisekile. Ngiputhe that thing to perspective. Ngigcineke ngalelithi uma kulukhetho sekuvulwe ukucampaigna bonke labanconyiwe banelungelo lokuchazela emaswati laba khona ukuthi lithini liphupho ivision yabo ukuthi sitawu yapi nani. Some of the campaigns organized emphakathi lamanengi uyathi-organizela. When the campaigns lamanengi LaZwide masebabavumele. I think I spoke once as Profaneni. Onke lama campaigns labantu bebaya ku-microphone, ku-mic bathi khulumele ukuthi bamethembile for lesikhathi for lo msebenzi. So, kukuphi lokhu labantu ba-systematically pushed. Then, mina ngisengiyo yini citizen yekumotivator i-candidate lengine faith ukuthi ngawasebenzele emaswati mina sengiyidela ilungelo lekuba yi-citizen sekufuna ngithule ukhulume bobani nabani. Uma mina ngikhuluma I'm systematically pushing ngiyangena eboxini ngiyovota ngicross emaphepha lamaswati onke asesiPhofaneni ngiyalibona liciniso because kukhona umuntu lokubhodla emanga. Ngithi angikhanyise lokuthi siyabona siyeva bhuti loya uphethwe njengosi yami ngamanga ushito nenini wathi ihalf noma imali yaLaZwide ithathwa ngimi wachaza nje lokunene. Ngidakhuluma amagama lathi sihlushwa busuku nemini siyacinzetelwa nhlangothi tonke kodwa asipheli nanyalo singeke siphele. I cannot stop believing ukuthi LaZwide is a human being. Ngambona bamncoma ngingakaqali ngeParliament. And Nyamati is an independent thinker. Nyamati, she speaks her mind. Futhi akusho ukuthi ngiyilungele lokum-advisor on some of the things motions makakubuda. And mangim-advisor as one of the people laba representako njengoba bonke bosiphofane nalamanye amaswati ameluleka. So I won't lower myself ngiyophendula lo brother. I think I'm dealing with him very well and he understands my silence. Which I know uyangathi I pick my battles. Ngalokho ubhale kule group ke sibanze yebantu basengceka lengibahloniphako. I think I had to put things to perspective. Ngiyanthanza sive sasengceka nesive sasesiPhofaneni ningadungwa yatini lenifuna kukwenda futhi ningafuni kulinyatwa ingcondo. uNkulunkulu wasezulwini azabe nani lo ucalile umsebenzi utawephetha. With God even one person is a majority. Thank you.